Loin hi August ni sang ni som ni pathum ni lai ni ania Mizo official channel thlir tu le ngai thatu zong te chibai vek ule tuntu ma hian Manipur chanchin thar kan mu le hria ta kanom puang le dona chumi ma chuan Australia Melbourne isa chin zo na thla ko ran pakhat pastor ming chung nunga loina ko ran Australia Apostolic Pentecostal Church UPC tana Manipur boina wanga kan u naw zo na thla khar sanatur mek te tran puina antia Keni Mizo official channel kaltanga Central Women hena cheng nuai som sing khat sang ruk somli panhi kan hlan na le ram tharnot mei thai khosak har sa ve tak ten kan mi te natna chuan kan na ve sia ti in an theiang to ka Manipur zo na thlak u naw te tran puinan poisan tho khom Mizo official channel kaltlanga Central Women hena kan hlan na program toy te hi Ian clear masapot te ang Itukina Central Women hun lomom tak kan han mule ta lomom lein ka ria kan ria tangin nikum masalam panga tangin Myanmar boina wangin kan unaw te nge mozat Mizoram ron luta tin chumin nuwa so ta chimlama Bangladesh lama kan bom unaw te han boi vele an on lut ve boka Myanmar lam panga tangan on lu khan an tamlai tak tak khachuan sing sari singriat anuai don khan hol ani chu thei patopin chan kan lo la wai me te pon kan phak tok ka tin ado thleng te kan han siama mi thanem ngai ten tholom ten run tho chung te mang chuan kem te kan han bot saya wai me hola te kan han inda kan han in boi puya chu boina chu top mai big sido ti chuan chimlama kan unaw te kan bom unaw te han ron boi vele tuna son bom unaw te hi chu mi zariat songa borvel Mizoram chunga kan neya hetilai izol hin non thleng phei vak lo an ni hi chu Myanmar atanga ronral tlan te hi chu na hian a number hi tla niamo tlema boro ka monam de hi chuan an chho vele meya am tun din huna hian sing thum sanga tanga singli borvel hi chu lo om tura hen kan ngai dewa ada ta chi hi a che nei hara kan sweng de khan boro ka monam chuan an han chhawa ki tilam panga sum don na de lo ti le thei chuan tuna hian border a ki chuan sum don hi pa nga yang in a kal chho chu ni vele to meya ti chuan kan be sei lo takin Manipura mei thatira kumin mei thatira boina an chuak vele ta a chumia wang chuan Mizoram chunga enge mozat an lon tlan luta tuna hian sing khat sang ni bor vela hi Mizoram chunga kan kol me ka hi nia engma nei lo lo paron tlan chia an nia e tuam hlomai takte po an nia Aizawl district tilova chuan hemi Kolasip district khutilai border nia khunan han om vele a ti chuan Kolasip district a tengkhan han oma Aizawl district a kan han nei boka tin Saitwal district an om boka chu boka chuan district sang a hian an om dar veta a avai hian Aizawl district bik a hian tun din muna mi sangli borvel ani ta in ka ria chu kan nei dana khani ya Kolasip khan nga bera ti chuan an omna tur hun te ru manna kan han siama sarkar lama te kan han ngena amaro chu base angin ru manna khan siam jung theilo boka Central Women kan in chung hola hian transit accommodation kan tia Aizawl ron thleng thla hi ta hanan ron in report ta ti chuan kenin branch sang kan sem dar velea Women hall sang ate khan an han om sang vele chu tiang chuan malak ma kan han kalpuya kan thriat angin kar masalo ka khan an kan Manipura kan unaw te torna trom puina ni kongzo hun te kan han mang boka chu ting chuan malak na kan han neya en kan malak na sang a hian a khovel hun sang a Mizo te zo na thlak te kan in thurwal zia te polangin kan thria alomum kan ti hleya USA atang aniamo Japan atang te tin Europe atang te tin Australia atang ei te poin tran puina te po hi kan han donga Mizoram chunga kan don ba ka hian chu tiang chuan Manipur atang te po khanan boi ma chuan hemi Myanmar atang ral tlan kan nei le Bangladesh lama atang ral tlan kan nei te tran puina tu te po kan donga tin Tripura kan UMA group atang ten kan han dong boka tin tun hnaya Mizorama sarkar na te po lo thok ve to khatiang chi IAS pension to te pon minron pe vele no maya atu zia hria hian UMA kaltlangin tran pui na kha mitam takin an ron thoka alomum kan ti hleya tin manilo khan Mizo Society of America in cheng noi som minron pe a tin
Chin Community of USA DC area le Mizo Society of America Maryland te chu chuan mani concert an buat se chu tan sum mu zong zong cheng noi ni le sing thum le sang thum le somru hetilaya miron hlan boka chu ting chun thil pek kan han donga tin nimin lok a khan hetilaya sum dong pakhat enge ni Valley Strong Cement tu te hian Delhi an office atangin Central Woime account cheng noi ni kan ron da a thula piang ai lo mana hemiral tlan te internally displaced people kan han tiang chi te heng tran puina tan hian an ron tia chu teng chuan min ron pe a kan branch show te kan group te kan sub headquarters se la mi mal thane mai te tho khom kan dona hi nuai za don hi kan dong to ni amaro chu man na hi a hek angreng view maya engma nei lovin tun hnaya pe chuan manipur kan unau te in ka na tanga hliam te hi engma nei lovin an ron chukla ai zola tilaya kan lo boi puya Guwahati ange Shillong ange nin anin enkol na tur muna khan kan thon thla da thina achang chuan ambulance ten kan in thon thla achang in thlo na mang ten kan in thon thla dam lo chau kha thon thei ni lo escort tu kalpui tu khangai zela khang zong zong kha hetilai mi thanem ngai te le pol thanem ngai te tho khom kan sum don sa tang te khan kan han pe boka in central way me po hen kan sum nei sa tangin enge maza the kan pe boka chu teng chuan kan han kal chowa nizan loka po khan raidar sari tangin nizan tukin jingdar som pani thleng khan liam pakhat chu civil hospital an zaya phailaman ri farania amaro chu tilai kan doctor ten hun ena kan zai theime ngan ti wangin chu tiang ain zai tur chuan kan hanin ruam mana anin zai fela ICU wa tuna lo ma din mana tha en tia chu tiang chuan hriat lo hian minon thong thut thu ta tuna hian dam lo ron phut thak mek liam dam lo kan han ti hian kilai boi dan chin traffic thowa liam ron phut thak mek an nei boka voina lo don san tu te kan neya chu tiang chu kan din huna ni nizana puyan min ron phone alo mum lein ka ria central way me hemi chanpuina tan hian apostolic Pentecostal Church hutilai Australia miten central way me chanpuina hemi hlan du thu kha an ron soya anni hi apostolic Pentecostal Church Australia te hi country tangin kan mizo pastor ming chungma zukloina ko shana kha ania anni hian chanpuina central way me manipur wo nau tan cheng noi som lanan du thu khan ron soya alo mo leng ka ria khovel mundanga kan u nau ten hetilaya mizoram chunga omtele indiaram mun sang sang omte indiaram pona omte poni ang chu in thei ngi lo mangai nan ron lan ti rahi central way me chun lo mom kan tia vena po hian thinlung takin heng chanpuina min ron petu apostolic Pentecostal Church US Australia pastor ming chungnga loina ko franta chunga hian central way me mingin lom thu an soi bokani tina channel poimo takhei puiate in lo oma omlo ulang chung kha kha ron thelu ngot theina khani lova nangni lo omo wang khan central way me pon he chanpui na kan thona tur konga chanpui na sumpai kan lo dong thei tur hi kan lom hleni ti kha kan soi ani enge nangma ani lama chang ten soi du ten nei chuan soi na hun hong o chairman kan ding mai nga creator te han ni ve chuan le e kan phopui te som tak pon oma anni pon soi du pon lo nei ka ringa kan ding mai nga pastor ming chung nunga te loina kausan hi china kan chairman na sai tong khanin apostolic Pentecostal Church UPC ni an mani hi Melbourne is a loyan ni a member zathum le ti vel chau khan lan ni a tuna hian chunga tang chuanin min zong chuak ve na la mizo official channel hi nang mani thu ngai a central way me hlan kan du min boi pui thei sha mangan ti wanga tilai huna kal po kan ni ti kha min ria sak ma sak kan du a chuanin pastorina soi tura min cha hi tleng kan soi lo nga Myanmar te pon tia Myanmar an boi khanin heta chin mi kan zo na tha u nau te Mizoram an ron ral tlana chung mi te chu duat takin min lo en kola an tia kaushan sarkar le NGO po sang te wai me te duat takin min en kol tu in ni a tuna Manipur boina wangin kan zo na tha u nau ten an tuar me ka hetia kan zo na tha u nau ten to mek lai hianin ngoi reng hian kan hlir liam theilo ni an tia at
tlem a tam chuan ti ho lawan ril ruwa chuan a tlem kan ti khom kan in sit mai khoi takin in soi sakla noi tuna hianin an ron donate te noi som le sing khat sang ruk som li le pat ni a chung po chu an ril ruwa chuan a tlem an ti ang reng khop mai an in sit ru le mai ti thu vel te khan soya kha khoi takin milo central way me soi tu te hne na kan milo soi sakro an ti a chu kan report shim du anem kan lom lu tu ke lom e kan ding chun zom nga langa voina hai central way me office a kan u naw har sat na tok mek te ta na mithil phal te kami te nat na chung kan na ve si bible len ti anga mi te tor na har sat na tur mek te ta na en liam mai lawa an theina zon zon ron tang te wanga enge thil pek hlan na hun dum takan an mai kan lom hle maya e engkima central way me hinu le pa chan chang tu ni a chuwangin apostolic church australia lampang te po pentecostal church australia te po akan thinlung tak takin lom thu kan soya na chang an on hri hi lomom kan tia ei tun lain kan thenom kan state thenom mai ba ka myanmar lampang te pon boya bangladesh thleng poin chutianga po chon central way me chu nu le pa chan changa lo tuam nom tu tak takania chuwangin elai hlan hi fu hle maya te po kanan ti ni elaya ei apostolic church pentecostal church australia te an hlan rol hian makpek mai chu hilpek chi ni hlan kanan du ania ei soifia kan nei du a phone call ka dong ve la not maya chung ka phone call don chu mi tam tak then khate anga ro pui takani lawa nuai te lan tur kan nei hau don lo ani chung ho chu ram thar no ta mei thai ho in kan phak to kin ti in tran pui na non pe ve a kan soi du chu chung thil pek pe tu mei thai an ni pia lama then khat chu sa da de nga lo in lo ve chap chau te an nia a then khat mei zia lo in lo ve te an nia sum le pai tam pek tu ran nei hau lo ani amai ro chuan phak ang tok ron tho khomin central way medical tlangin an tu kan u naw har san na tok mek te tan a thei nan manatan ti in he kan channel kal tlang hian kan an hlan don ania an lom tak zet kan channel kal tlang poin hne na lom thu kan an soi duwa kan pi te in nu naw te in manga in zia kan ria bidang te tan mal som nei ni zel po kan du sak chewa kan lom tak zet ani ti kan soi du ani tuna hian hlan na hun kan mang mai anga khongain central way me general secretary professor lan nun tuanga loading le sela em lan ve do nani kan va lom em aro pui hle mai nan lom tak zet ani lo ome ka voina central way main thilpek lomom tak kan han donga apostolic pentecostal church australia upc pastor ming chung nunga zuk loina ko shana tangin cheng noi som singkhat sang ruk somli le pahni le manipura kan unaw har sana tuar titan ram tharnot a mei thai ten kan chom dol ngai jok te kan tran pui ngai jok ten hetianga tran pui nan ron pe chua ka hi chona na se tak nin ka hria cheng sang ni zanga lai mei tianga ron thelu ta hi central way me mingin lom thu an soibok ani heng kan hne na way me kal tlanga midang te ta na mal som na ni tura ron pen chu zong song te pathian in le tam takin rule sela mal som na tam jok lo dong se ti hi central way men kan du pui tak zet zetani kan lo me ole tuna chuan manipur chanchin tharlo puan chun zomila mei te thlawang ho tu chakma pa way main anzil zalen news nimin august ni khat khan khothlang tuipui group way me hruai tu te chuan mei te thlawang ho tu mal surya khosa chakma pa anzil thu soin khothlang tuipui group way me hruai tu te hne na tanga zalen thu don danin mal surya khosa iang chakma association way se hruai tu ni thin ke jotin chakma chu nimin jing khan an office a kawin anzil hawa ngaidam dil turin an phuta social media ngaidam dil na post turin an hrilbok ni an soi
ke jotin chakma hian a thil tia ngai dam dilin tun nuwa ati to ngai lo tur thu soya oi me hruai tu tengen na po zom nge yen tiam bok talan to ngin ke jotin chakma hian facebook a mei tei tran zong in comment a siama hei hi oi me hruai tu lam hian ngai mo in ngai dam adilan phut ani anti thatak zetani Supreme Court in Manipur Sarkar akhak na hle Manipur Police DGP Supreme Court ta kau anita Supreme Court chuan thole ni chamalam khan Central Bureau Investigation CBI nena Manipur State boina wanga ku ki mei se pani te sarua ka kongzo pui chungchang chui chiang tura sarkarin ruat ma se hemi te pani hi thilom dan vel lo zota lo chin chia to lo turina ti ani Supreme Court chuan thotran nia hemi chungchang ngai tu ani po khan ku ki mei se pani te chunga thil thleng sarua ka kongzo pui hi angai thu takin ala ur sun lea khatiang thil thleng kha tree biome rap thak le tenomati thu CJI chuan soi mei che pani te IOA Supreme Court ading Senior Advocate Kapil Sibal Khan CBI chuyan du lo thu nimin khan Supreme Court hena hian lo thlen to ani Supreme Court chuan August ni khathole ni chahnudar ni atang khan Manipur chunga boina chuak le tharum thona chungchang chungai tu chunzom la in Manipur Sarkar laka anlungoi lo hle ani he thilan ngai tu ma hian Supreme Court chuan CBI chu ku ki mei se pani mol pho taka saru ka kongzo pui chungchang chui chiang turang zonga anma ni chu thu lo zo to lo tu le hemi chungchang hi Supreme Court in arel tur thu lo hril to bok Manipura chi le chin kara boina chuak Manipur Sarkar khosak vel dan Supreme Court chu alom lo hleya Supreme Court hian thilom dan chu deng khong takin Manipur State Sarkar che du dan chu soi serina khak ngal bok he thu boy Supreme Court angai tu ani la hian Supreme Court chuan tu na hian sarkar in opna le chu mi ta na man ro zong zong te chu thahnikal ta chung khan anti tur te tilowin an hlo chan 5 vekani ati he boina chui chian na chungchang po voi chalu tukle mutluk san ang mayani Chief Justice of India DY Chandrachud he thu boy ngai tu ben sa an ho tu pa chuan ati ani asoi zel dan chuan FIR zel lua ti muan lui le ti khotlai ania chumi chungchang thu zo fian statement po ningnel takati ani ati bok he thu ngai tu ani le hun kar le thotran ni August ni sari sang ni somni pathum hian Manipur Director General of Police chu ama ngai Supreme Court a hian ronin lan turin Supreme Court chu na hriatir ngal bok nimin chanua Supreme Court in Manipur boina le tharum thona thu boya ngai tu na hian Supreme Court hian tongkam deng khong le riam tak tak manga heng tongkam ta hi opposition party chuan parliament session kalmeka Manipur chungchang te Manipur Chief Minister N Biren Singh Bantir thu te he state president rula da tura central sarkar an norna sarkar beina tan an khar chhongin an man ngei rinani FIR sangruk zanga somni pathum zialu ani he thu boi nimin August ni khat sang ni somni pathum chonhulama ngai tu atranani hian central sarkar Iowa ding solicitor general Tushar Mehta chuan boina kai hnoya hian FIR sangruk zanga somni pathum zialu ani to thule heng jinga som pakhate chu mai che chunga thil sual ti chungchang ani thu court ne na hril hei hi he boina din mun soina status report a thelu ni thu soibok mi pasari man ani to Tushar Mehta Solicitor General hian Supreme Court bench ne na he boina kai hnoi mai che pani sarua ka kongzo puile pong sual chungchang a khan mi pasari man ani to a anjinga hian kumtling lawa thu court ne na hian a soi Chief Justice Chandrachud chuan Solicitor General chu khang mai che pani te kham police in mi pui ne na an hlanem ti zotin a chap char zui ngal zat boka Mr. Mehta chuan hemi chungchang thu hi zan ni khachung mai in information ton the ni lo thu soyani Chief Justice Adil Chut Supreme Court Chief Justice DY Chandrachud chuan dil chu takin ku ki mai che pani mol pho taka sarua ka kongzo puya pong suwa zui tak nilo hetiang tho hi midang engza chiang e pong sula tha zui ta kum tia zot ngal bok Solicitor General Tushar Mehta chu Supreme Court Chief Justice of India zona chana chungchanga anoi zui hleya
police ne na FIR zialu hi zan khat thil thu asang ruk chuang te me uzialu zinga then khat chu diktok lo ngai yang ti Supreme Court bench hrila zero FIR police station huambi kom lo khoya po FIR thelu thei hi me ni som panga tanga zialu tranania chu FIR pa ngai zuni som paru khan seng lu ani ati Chief Justice of India chuan zona zo zui ngalin ani le chung thu buai zialu zo zai tang chuan mi hring manan omem atia Solicitor General chuan hemi chungchang hi engma Manipur tanga thu dona nei lo thu asoi hetiang thu Solicitor General hian asoi zo nu hian Chief Justice of India CJI chuan mei ni riat hil thleng dei to tan July ni somni paruka chau FIR zialu ani MT in zona deng khong tak chu zot le a hemi nu hian CJI chuan zona dang zot le ngal zatin thil thleng le thu buai pakhatemo pahnia moni lawa khan mi hring man anom lo mo heng thil thleng chui chian na thok tur hian inmong avarit lulai ve mole FIR thelu ti khotlai tam taka oma chuwa chapa tu ma man an lom lo ju le ngal thlanikal ta chung khan heng mi hring boina wanga tur tu te victims ne na tangi hian thu zo fia chin chia recording the statement pakhat te ma in nei lo bok mo ti thu mangin Chief Justice of India Chandrachud chuan azot le ani he state police te thil chui chian na hi an thok thei ngang lo zong ani ber hi thunun an ni bok hek lawa dan le thu pek pakhat ma om hek lawa thlanikal ta chung khan Manipur state a hian sarkar le man ruate an lo cham 5 vekani ti thu Chief Justice chuan thenrim takin soibok Solicitor General chuan FIR sangruk zanga somni pathuma tangin mi zani somnga pani man an ni to thu ko ta hriat tir le a Solicitor General chuan sarkarin FIR som pakhate chu chui chian tura CBI ne na hlan konga avoi chai na muang chang lawang ti CJI ne na asti india mani Chief Justice of India in aniel zel thu buai FIR sangruk zanga chuanga oma heng zinga en thu buai khir serious case engzan nge omti kan hredu ani heng zong hi CBI ku ta in hlan vek seng lo anni CBI ni lo ngai tu tur man ro mechanism chungchang hi kan soi du ani CJI chuan ati Manipur chunga boina chuka hian mi za som ngai tam thianom thu CJI hian asoi non le a Supreme Court hian athil hria du le mamo information an don hi an du khopatling lo hle ti asoi chuak bok state a hian an FIR don te hetiang hian achirang murder rape arson looting destruction of religious worship grievous heart le adangte clear rang vek turani CJI chuanati DGP narit Supreme Court chuan Manipur Director General of Police DGP chu he thu boi ngai tu le hunata na ruat August ni sari sang ni somni pathum thotran ni hian ama ngei in lan turina hria tir pa ka FIR lu to zong te tangin thilom dan ready information in ring turani chung chu thil thlen hun zero FIR thelu ni regular FIR da ni hriat pui tu ne na tanga statement an lak ni section 164 CRPC anga statement an lak ni mishing an man ni heng information nei kim vekhi ava ol sam don lo takem CJI chuan Manipur boina chui chiang tu tur committee arwa thar le a chumi tan high court just lo tang to te ruat chungchang hi court ngai tu na chuan a om thu soi bokani phadua loin Manipur boina chuan mun tina mei che chunga chet na chi sang sanga thleng ti hi chianga Manipur chunga lo poram chung mun danga po hetiang thi le thleng ti in chuan lam in siam tur ani lo India ram fanu zong te ven him an di ti nge pakhat ma hi ven him an ni lo ti thu hin soijok don ti thu Supreme Court a West Bengal Rajasthan Chhattisgarh state chunga mei che da chunga chet na thlengai tu tura thlen tu advocate ne na Chief Justice of India DY Chandrachud chuan lo zot bokani mitam tak chuan Manipur boina chungchang thu boi hi Supreme Court hian thu tuk na no sarum tak siam an bei sei mai thei he thu boi ngai tu tur hian bul an la tandon I kek chak alani ti kan hria da tula he thu boi hi kumeng zat nge ngai tu an yang ti te mi eng zat nge lungina khung an ni don ti te hi tu na tan chuan a then po kan the thei lawang ti vel chau alani Manipur frontline duty an ka hliam thataka zayania
ventilator amamo to ri lo Manipur zo na thak te ta na ral ma to nga duty ka hliam Jam Thian Lun son of Thonglen Sang Kang Vai July ni som thum pakhat zana Aizawl Civil Hospital a zai chu tun din hmuna ngai tuam ri lo ni in ICU a omma se ventilator manangai to ri lo ni nan soi Manipura boina omme ka hliam Jam Thian Lun kumsom ni pasari chu July ni som thum pakhat sang ni som ni pathum khan Aizawl a hlotling taka zayania ICU a enkol me kani Jam Thian Lun hi Kang Vaya ral mato nga duty ni in kana ka fu ania apuma ka fu ni na nungza ngatlanga lamka en kolani nu Aizawl a ron rifarania mizo doctor thiam tak tak ten an lo zaita ani zandar sarivela zaitanin zandar som pani vela zaizo ania aril pui mun nia apopa apop na lai payani amit po alo chen mana amai ro chu ngai tuam lutuk ani lo ni in doctor ten an soi apum pui eng moza cheto in chung te chu pai sak vekania central way me CEC tanga thu don danin Jam Thian Lun hi ni zandar som pani le chan vel khan zaizo ania aril mun nia po baka amit alo cheman to a apum lama troi lo siam mana a troi lai le apop lai te pai ni in doctor lam chuan zai tha thokata anin ngaya thu don na chuan tu na chuan a chawri deu tian soya ngai tu ma ngai ani lo thuan soi thung mase doctor te soi danin apum pui hi dam fel tur chuan hunero adu deu tur thu an soi ani India Prime Minister Narendra Modi in Pune tlo loma hlo lo hle tu nai khan Prime Minister Narendra Modi chuan Pune tlo in Pune mi pui te chuan an lo lom lo hle a loman hekin Manipura kaljok ro tin an lo aw eljok ani Prime Minister hian lok mania tilaka uata donga tilaka hi chitpawan brahmin ni in hindutwa bultran tu Savarkar po khani in Gandhi athatu Nathuram Godse kha ani bok Mizoram MP ten Union Home Secretary anhu July ni somthum pakhat lai khan Mizoram MP te pani puke vanal venale pusila rusang ate chuan Union Home Secretary Pu Ajay Kumar Bala ISU office chambara komin Mizoram tana thil poimo te an soipuya MP te chuan Chief Minister Puzoram Thangan Manipural Tlan Mizoram alolu te chomdol na tura sumle pai lo dil to tun thlenga pek alani lo chu pan mo thla kan ti thu le arang thayang berati felani thainan Home Secretary chu malaturin an du thu an thlena Aizawl lam mola pulal denga cultural center saktur chu Mizoram sarkarin na tan thuya du thu por hilin chumi atan chuan Home Ministry no objection certificate pe thuai sen du thu an soibok pu bala chuan arang thayang bera Home Minister lo soi puya tumani Mizoram MP pani te hian The Forest Conservation Amendment Bill chu an thlob lo ve ti an soibok Sarkarin ra tlantan cheng vai bel chenga pe central atangin ra tlantan sum alani lo Mizoram sarkar chuan tu hnai khan ra tlante tan cheng vai bel chenga pe chuak ni soin heti la hian Manipur boina wanga sahim na zonga Mizoram ron tlan chhe te puina tan sarkar lai puya sum dil thin ma se mualani lo thun soya Manipur atanga ron ra tlante mamo zual phuruk na tan Home Department in adilangin Finance Department chuan tu hnai khan cheng vai bel chenga pe chuaka administrative approval le expenditure sanction po ti felani to an mamong zela district in DC hena pek chu turani tu na hian DC te chuan suman sen to te Home Department an thelut meka cheng vai bel chenga tang hian an mamong zelin pe kan niang an tia Manipura boina chuatang ani som palina May ni som paruksang ni som ni Pathum Khan Chief Minister Puzoram Thanga chuan Manipur atanga Mizoram aral tlan te chomdol na tan sarkar lai puya cheng vai bel chenga dila ral tlan an lubel zela wangin May ni som ni Pathum Khan cheng vai bel se som adil le bok tranpui na tur sum hi sarkar lai puya nor thin ma se sarkar lai pui chuan adaron pelawani Mizoram sarkar ina chin chia danin Manipur boina wangaral tlan hi July ni somni pariat sang ni somni Pathum Kheng Khan Mizorama mi singkhat sang ni zaruk som pakhat an oma
chung zinga sang kuwa zathum somriat pahnih chu relief camp pa awmin abak sang ni zasari somsri pakua chu an chung te bel le in lua te nan bawk ani Mizoram a Manipur tanga ral tlan te tan relief camp somthum pariat siam ani a Aizawl district a som pathum Kolasip district a som pali le Saitwal district a pakua a ni nan soibok ole khati zongkha Manipur chanchin thar kanom puan thei te chu ani a du sak taka kan channel min thlir sak tu te zong zong chunga kan loma har sana tur me kan u nau te tan thei to ini tong trai zelang u in zawai chunga kan lome